Iri zuba n'izuba rya gatano abashoboza bo kushobora amahanda bakubingwa amahanda muri Katete bakama bamajwa gashenywa abariko romajago abakozi hamwe n'abariganyiro mishubureji baterento myahansi habwishikorechi mwiko nabanjaho abafasa bantera mukasija kushenya gureda y'abatagureda baremeza kushenya bikida baremeza kushenya gureda na bulldozer kunija nayikaho nashanga bulldozer iriho iriza kushenya kubirika baza kubirika nabanyira mu cyuma birika nyo mwantankaje katere mani mani no kuza ari takere cyanje ire cyapa cyaho no kushasha munonga no gusumba ubwinji munonga wanura ka government mazime bita byero nekora ekintekerana ari kuzakurakura nikakurakurana omyaka 5 hatitwe mbarara ya hanu ya iba tuyiresite nyamwebazo okushanga mazima bakora ka kinteke bajya kutereza nango ko mwaka gumwe abantu bakete benkaniza abamwe batura bakatete ne betombitira kanso ahubwo butabahereza abashubuzo bwirebo kwetereza ninga abantu waitowe myaka ebiye kole kino kyekoze paka waliwo abana ngabo wadu bagenda wadu wakoze ngamba 13 ngabe bakolerawo kati wo bagobaganya tumanyi wote bagenda kudya izikore ko nenda muturo 15 ngabihimba jiro yemwe gwire 15 amara tugenda batusirenga no itwasanga ameza kato ninga ne gwire mtwari kunye edo bana yakutone gwire kumenesha tunecheka so nsaba dono gwenkanya bamwe abakozi ababire bakora business zashenywa bashobora buremezi ho bakufuna bwa nyuma yo murimo gwabo kwaho toshasha munongo kwenda ati niti hamatega bana tukuyeho buri kimwe cyona kuba kushange ngo batukore kintu keki nibenda tukore kimaze mu pick up point keki wene nkanyaho innocent nasasa munongo obintu burya vision ni umuntu akujya atwara kwasara hati yeje saha tindagarike kufuna oragire ngo umuntu wara kwasara ahwinso babisenya abantu bakirya nari nyiko gukondebera akakomando tinka kare ibere abici bita babirene bakora aha eje saha tubaragake kufuna imirumo atabana baza kuzombwiba mwe nito twasasa munongo ikine murumo nyesha hese banje kwagwa tinyine ho kuza government mutiyambe mutereze gukora ibintu byo nababishisha Bacinduka Dickson ariko rebyo butare no bushobozo muri Mbara City South ashobora ngo tubafunerekeze ucyona kandi ekikore kintiza kwera abantu nyensya kafunde resistance abantu norembeyira ibintu byabo kandi ukose kuma kukininge town nyensya ekishitron tukora nikija kuyamba nyensya abantu bakumbe ka plots zabo zagira ebizimbe bonire kandi zirapangisibwa abantu abo abarga mu kiosks Bacinduka nagira ngo nubwo abantu bakwetombuita ngo tubineho kuza obutare bukiriyo kandi abantu bashemeye ko bana babwejunesa nyambire nakugambire twine obutare kandi obutarowe burimo species kakakoba kinerugazi nangwa no hakuba mu central market tukine mbwa open spaces so katurwa mugechi we are organizing okubinga bashoboza barikora amahanda n'ikikoro cyatandikire 2016 okwezi kwa kashatu 2026 kandi hati kiriyo nkigendo misho Abgatayari Western Susan Alino Muksa omuri Mbara